Ya Allah, kau le banyak tanggungan. Nyuwun tolong, pengepangaki tang urusan. Angka aki tang derajat ya Allah. Kesehataki tang badan. Pelancaraki tang rezeki ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Corak celos. Teh, demah deh. Ana apa ke Jong? Mengurus orang alen jalan. Ya njek teh. Engkau karo kenyataannya. Kau dah Jong. Maki keberak ke Timur, ngurus bisnis Jong. Para mau ngak kaki ya. Cuman ngedong kelang si keberak ke Timur. Apa sih sehari kaki? Ya apa teh. Tak sepenting halal teh. Dia mau kaki. Bila kau mulai. Oh. Lagu apa le? Kaki kak. Jadi kan, tujuh kan. Jadi mah. Ya, tetangga ini sering mendorongku. Udah selesai bisnis. Dia malah beres ya. Alhamdulillah sehat. Kaki derma sehat. Alhamdulillah le sehat le. Are anang kaki le. Iya kak, dengan anak. Dan muntu Untuk di mana? banyuanya. Iya le, pemuntu le. Malah tengah aji ro le. Engko le malah ngelain aji nyara dong sugan. Desanya ngelain aji nyara dong sugan. Keberak ketemu. Dia kalau sa. Iya le. Oh diri kak. Sejak proca, sejak kecak kak. Karena apa kak? Tunyere kak benikan kebecung-cungan kak. Iya, kaki kedailan sukses. Banyak orang nyari kaki kak. Katamu yan. Ibarat daun kak. Ki atas. Mula keker kak. Siapa semilya? Mula dari awal lah kakila sombong ka orang. Siapa sing kelimpuan? Icakar bi orang terang. Tadi saya nga tengate. Tadi orang India. Kita kau mulai le. Lemu dia kan? Tengate ka? Iya le. Mari apa aja yang gitu. Lemari. Allah cong na pola lagi demma pola amin na Mobile Legend gala. Rob, maju mun lan jalan Rob. Jalan dem maji. Ide mama yu Rob. Kalau lan jalanan mayu.
Di seboran hei ji. Kaki ji tak cocok muna gulung bingko. Ma ada iya kaki Rob. Kita iya. Sering kaki jering tandi. Jadi tak cocok muna abareng bengko. Seboran hei ya. Ya dia mak boleh Rob. Cik datang ke berdaan ngak ria. Tapi saya ngak ya Rob ya. Tak sakapin orang yang repakun berdaya atas Rob. Kempulan kita ada pak kebekto na melas. Ya anjing. Cik pender mun rongocak. Sering TV ring miskin. Ya Allah. Wala ko ke merantau wala ya. Wala mi bisa sukses ya perantauan. Meledak ya bos, kalaban mata salah aja bi ore. Ebek to bapak ngucak. Jong, membeni kaki siapa? Setiap kau lah tahu. Ya Allah, kau lah harap pernah orang tua. Dari hal sekakin lah. Maka pasihataki patan kaula pun pelajaraki rezekin aktinane kay Allah. Amin. Dahin cuman pesigan ko. Dari di mah Jong. Di biasa ba anak muda. Amain. Ya wes Jong. Rob, Apa ji? kau boleh marlon na Rob. Perlu apa? Biar kita cek serius. Deh ya Rob. Kau terlalu cuma besen na Rob. Mun PC ke bapak ji. Mun kole di ma PC sering kau tak laku. Pak. 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 Bapak. Boleh tamu ya re? Siapa Jong? Aji pak. Ya wis kau ke dalam mah. Mandi ji. Iya, iya Rob. Kake Jong. Aku siapa tamu ya? Tujuh Jong. Anu apa Jong? Deh iya teh. Kau terlalu cuma besen na teh. Ya re, rokok na lujuk. Kelangkong deh. Ikaw ba ya? Kasi. Kan terlalu merantau teh. Kake na Jong. Makin merantau di mabayin. Kake tak akan sukses Jong. Soalnya apa? Kake takdir orang tandi. Tadi makin laku di mabayin. Kake kun tandi Jong. Ya Allah. Mak ada iya kaki teh.
Engkau sesemangat ala ko jauh nariya. Binikin cek lebur ketunya. Tapi karena niya taabe si taroma bunga katang ring tua. Jo cong ngaji. Aku kan perlu apa ntar dena. Tadi kira ngecempes saya. Pemakai martawa domba pun tak akan sukses. Pak orang tadi, pak orang tadi. Ya Allah. Ternyata ada iya rasanya jadi orang yang tak andi. Tak bisa nemu kenangan sinerema. Beden karola kok hina. Ya Allah. Chung sen hơi chị. Apa Chung din na Chung? Iya. Harap ko Chung. Kelakong deh. Jala ko apa? Manang din na. Ada deh. Cuma bingung. Nyari utangan deh mah boleh bese. Nemu Chung. Ada deh, tak nemu deh. Perlu berampay. Iya deh. Kok terus merantau wah. Perlu bese 500.000. Kintro itu bayong kos deh. Kamarato. Iya. Ya ba ito Chung nung namarato. Namarato din. Iya deh. Ya Chung. Namarato. Ang buwan ya deh. Muka bisa apa bermanfaat kaki Chung, bisa dipakai kaki Chung. Sekelangkong gitu ya. Sekelangkong teh. Ya Chung, baca pekere bese gitu. Muka-muka Allah sama ada teh. Kapir teh. Iya Chung, tansan pesen deh kaki Chung. Iya deh. Kancah bi muso re Chung, kita tepes. Bedah kancah si adukung deh kaki. Bedah kancah senut tua ibudin kaki. Abah Chung, tengah hati Chung. Dia cerita kaki kapi masalah kaki. Karena tak sekapin kancer ya. Semi semiadan kaki. Akan cak bagus Chung. Ya weh Chung, kok ada. Iya deh. Muka-muka sukses ya Chung. Amin amin. Sekelangkong sebanyak gitu ya. Tadi guys. Sekelangkong sebanyak. Ya Allah. Sekelangkong ya Allah. Nggak kibuda orang pelak kebutuhan kau ya Allah. Motor sekelangkong ya Allah sebanyak ya Allah.
Abe anak anreng ta andi makat marantau kun amodal tua nereng tua bere rasana ate acina aki tang bapak jauh tapi demi mata ka amimpe abe kutu rela demi mabunga atang bapak benih ken teroso kia ye benih ken nyareh bajaran raja kun situng seiyarap seidimah rik berien abe ikocak beben reng tua mantera ki bisa tetia kebanggaan reng tua